Ура! Улукы сеттімін сетті сылыңа. Ура! Ulu köyü gününen uruy aykal bollun. Kolumna hamın elleri Oğuz Kusolun Oskolog'un kolektiva. Direktörü Kolisova Aleksandra Arkadiyevna. Илья Егорович Винокуров adından Krayi Üyeleri Muzeyi kolektiva. Sebedisey Afanasy Христофорович Христофоров. Олохтов ветеринарный участок. Sebedisey Сарглана Семеновна Петухова. Нам коммун теплоэнерго аппаратағы участогын коллектива. Салаятчы Кирилл Афанасьевич Алексеев. Почта комитета Sebedisey Татьяна Гаврилевна Сафронова. Мишер Уян коллектива, Уанна Оскола Кирер Белемнени Белек изилячылары. Sebedisey Мария Петровна Киревашапкина. Уанна аппаратка келлилер аппаны уна кыл деребине олоқтоқтора. Эгини бу кабарыгытын бүгүнгү үрүлэх күнүнен улуу күйі сеттуын сетте сылынан итидигиз теңник эгердерибит. Күнді табарыстары пеген оропут кыржыктар жыла ыргөйдөтө өстөк өлтүрдүүнүнө күйі дихени болла ден кең туттуунан андырдыга ихилдендигине этияктарыттаныга сеттебен сеттесыл боллан. Агадойду уусеритин уонна тыл ветераннарыгар үйес астукары албанар. Улуу күйі күнүнен ура табарыстар ура!
Россия народын игehen üstügül molun. Ура! 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 Биги жолға қолақ бұттуғары күйханларын тоғын, өстөғі есірден үйрен, анығылық солын ансаны түрөбіт ойдыларғар. Kodudaydu konağıtan kanalar bardılar, kara telman talanınan kayardardaydılar. Este kanna samsıldar, este kanna kayıhar, side amma sidi bulca, side sidan kayıhar, side amma sidi bulca, side sidan kayıhar. Sibi ulu bolaklara, sillerdiler ile, bunda deyiz valaklara, turunlular senige, este kanna sansılcar, este kanna kayıhar, side anna sidi bulca, side sidan kayıhar, side anna sidi bulca, side sidan kayıhar, side anna sidi bulca, side sidan kayıhar, kayıhar. Уруй айқалы тыл ветеранларғар, улу көйіні уған сывыды ветеранларға, уруй айқыл, улу көйі сәтті сылынан, ура товарыстар, ура! Бігейін әйлектені 214 кейін ырыллан әсеріге бар бұта, 10 тоны сүйіс ағуын ки, кыргығы толанғар геройду оқты бұттыра. Аған өйді ұлу сәрейден историятыны бігі көліне ұмнар бұраппыд соқ. Күнді ұтық маңы ветеранлар, күнді бір дөйділаттырым. 2 жыл болым бұрымы тезіннәқті ұстамыд бұл көйі күнін береті жау. Бұл 2 жыл тұқары биһиги дистанционна арас форматтарынан бұл көйі күнін белеті хататы ұттаны бұл маннык көшсен, маннык ветерандар бұтын көрін барын ұстамы белетір бит алхамы жиннақ оннахамай үйріләқ бұғырден көрін. Ағады бұл көш күрсері ұзы хетті асты көйі бол бұта. Хетті ғылыныр әттігер биги ойдар бит, ағалар бит әйәлер бит, біргенге ристаққа көйі бұлағын аспыттыра. Намыл оттан 2-6-5-1 әдер олаттар, әлігі орандар көйіні басуыттыра. Әбескі сойы шәріне басқалаған ботақ, бүтін Европаны басқалаған, бүтін андай дүні фашистті басқалаған бол бұта. Бұл көйі солтата білінгәңі дұлықанар олағынна, білінгәңі дұлы михолық бұтығыр олықанның жайар көйі олар ден. Хебелеген андай дуға бары білеға деде, арасты хамнақ бігілі Россия ұтығыр санкциялар дегейлі тұралар. Украинаға спецоперацияда ола тұрар. Европада дура, Америка хубокта штаттыра. Білген көйі өлігейін кем ағыл бұтын, фашизмы кем көй бұтын әркетер историяны тұқырықтар күшті әулегі тәждалыр. Білген андайдыға информационный сәргі олы тұрыр. Біге бұл ветерандар білген аға дүйдіні көмеске ветерандар бұтын білер, өйдір, алтыс бұт жонлар. Білген тәнағы сүйінен әрекеттер бұтығар жиннақ историяны кеп бұтақ бұты кем тердей. Онан біге баңдық
Брахника, улу брахника. Учеттар бут балдара мен хачу дякую. Бил бивой Ден республикалык автономиятын толупта шүсін толуптun билетивит. Бара билетивит улчыла болду Максим Кирович Мозап шүшүбе бесахын. Билетивит халапта бастык композитор Захар Порфирьевич Микуров шүсахын. Оныттан bu Максим Кирович Мусап болду, Захар Порфирьевич болду, кыйга лагы дөйрөтө семьясын нактар бар кыйын васын чоннор. Деге особенно катагалылар кен туттабыт Илья Гуревич Микуров кыйы Сергей Кемигер сахалары эстептен ачыктан өттөн быгабыт ки катагалыттан төрөттөк болду. Хана көрөм Сергей болон нәтүрдө суллака саха Сергей хақан орта чөшүстен дакалата катын чекеет. Онтон отут төттенче хамы селак хамы күстәҗе мусырыга орын барбыттыра. Онтон ишрак биттен баргатыр багырабын особенно ветерандар битер кытанал дурууяна. Он хамы главное хәли булбат. Әй бар булды. Улы кайгынган нагарды болдым баргатыр. Birinin jolloq köyi örgötdök күнүнөн агартатылары катыңырын эле Мусапанжа деп алга Иван Дмитриевич Наговицын. Саскы күннен бүгүн бу бары өрүләктер хемтер мустубут Жомут Сергевит Уластабыллах ветераннар оголор терителер терителер бу маналар кылдыктар. Буга барыгын кадыңырын элеген администрациятын, общественныйын, депутаттарын атырыптан эгитни улуу кыйы күнүнөн итидик эстеңдик агардалымен көңүллөн. Бу камсы кырыттан хылтан 2 жылы буга параттабатакпыт. Бу биһиги кыйы 15 жылыгар анан бөлөмнөмүкпүт. Онна бу скивер топуп бут, онтон скивер бутун точнее кеңатан бербиппит. Онтон билген мантыйбытыгар хаңаттан саңалы киремет, торобут кыйы хетте хылгар көрөргө олус үчүгөй. Бу скивер бут кеңабите, бу эме көстөр бары өчөбөт баттыбыт. Бүгүн онтон күннө өчөбө күнүнө бияка алган тыла хук. Онтон бу юрда күндөн бии барып жан наконец-то ити юрин кедеш эпиден курдук жигнакти параттан бары мустан бебебитен ветерандар бутун эле карапутунан көрөн олорон бараларым 5-ге төмөн олорон бут бараханиттан арабет. Онтон настроение алыс жүгөй барыбытыгар юрин көтөн тороммун бу парад ден смыслын из онун өсө төгүл этепин багарабын биһиги бу парад ден мәдә мана костюмированный күлү өрүрө болбатак парад ден каз бидикега мустаммыт бары бир сомоглопут ден оннатон биһиги жомудун бары төрөттөрбүтен бары вастыбыт ден олары тыктыбыт ден биһи сындык бу кө каллаңа олары бу тугар эле каллаң олары бу тугар хандарын фронту токпуттара тылга ачыктааны билен туран фронт тугар кайы тугар күскөрлөбүттер. Олары бүгүн ытыктыр, саныр, актар көмөт. Анан каяндаганы бүгүн бары мустоктакпыт, бир самый хөбүлүр, хамы васты ытыктыр, бараханик болокта. Манатан туран өссө төгөл барыгытыгар багарыбын кытанак здоровьяны главное это хери болбадан билините Украина эме бу биһиги урукку бараты дойдулар бутыгар соседте хетер республикалар бутыгар букур тахарыннар эме фашизм эме неонацизм ген эме таксан эрер ол утареттон биһи олаттар бут эме тиендер бәлерин бу үбүгөлөрүн курдук эхелерин кос эхелерин курдук тиендер эме вотак сериге кытта жаллар олар эме умнуң кайын онатон монетан туран бу мында келбит жонго сөтөгүл кыйыннан бараханигынан ура Эгер дээд улатары катыңар
Катынарын хелегене ветераннарын, оны пенсионердарын дүнсүдүн салаячта Оксана Ивановна Лебедева. Уважаемые катынарын хелеген ветераннары, среди сылдарын оғылыры, нехелегим жона сергеті, эдер чаттар, үйнер көлуенебет, әгіні ветеран сәбетін активін атыттан, ес сүрек бітіттен, өргөйдек, сетті он сетті, сағын толбыт, өрілек, юбилейдек, күйі бірағынығынан әғарды дезбеден көңілі. Улу күйіні уғансы бұд, бір дөйділақтыр бұд, әйелек олығы ағалбыттарын омно соқтақ бұд, әдір үтчаттар бұд, үйнер көлуіне бұд, әйге историяны үйереден сұраға соқ сүппіт бойыттары көрдіргіт қайғаллақ. Оны омны баққағыт, өссі күйіске көрдіңгіт, сетереңгіт, көрден ден әдебіт, оны сери болбатын, қан тоқтыбатын ден әден тұрамыд, кімді омнулы бат, тоқта омнулы бат, көйі күнінен барғытын әғірдер бет. Ие дойду кемискелигер сериге баранақтуыт бир дойдылақтар бытыгар, бұратты жандар бытыгар Иван Евтропий, Николай Василий Марковтарға келестен сүгірен тұран Намулуха муниципалитетли бағалыға Слепцов Юрий Никентьевич, Қатыңары нәхелек муниципалитетли бағалыға Наговицын Иван Дмитриевич, онна Қатыңары ветеранların себеті председателі Лебедева Оксана Ивановна себекшігер бөтін Ураллар. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. Унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок голубой. Знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И мне не раз снились в предутренний час кудри в платочке, синие ночки, искорки девичьих глаз. Кудри в платочке, синие ночки, искорки девичьих глаз. Сколько заветных платочков носим мы в сердце с собой. Радости встречи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, любимых, желанных таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах.
дорогих. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Петр Машников. Улыкай сеттаман сеттасынан уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал!
солнцем Европы свободу принял жаркий солнечный май. На площади Веры спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонь вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри ветер в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свое сердце прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри ветер в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной был вальс полон грез и огня. Звучал он, конечно-то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободной солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри ветер в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри ветер в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Үргейдегі күйі күнінен ғардыледі Анна Нестерева. Күнді табарыстары бігін ұрықпуды қыржықтан жылы үргейдеді. Өстіқ өлтірізуінне көйі бігені болы ден кем тұттуынан андойдуға ихілдергіна әтектіреттен ұла сәтті ван сәттасыл болла. Ағадойду ұлу сенетін уанна тыл ветеранларығары үйес астұқары албана. Улу күйі сеттуын сетті сылынан ұруй айқал. Дұры-гұры-дуны күйі күні. Ура, товарыстар! Ура! Биги барыке туттабыт ағадойдуны көміскүр ұлу сені фронларғары хорсунлық селлеспит бір дойдулақ бойыттар бұтынан. Кенелері сырдық ыралар тол бұтынан веребет. Бигini қаханда қара бұлыт бүрей бәтін көк қалламыт өрі ыра сырдық болып тұрдын. Соқ болын сәри, бар болын әйем. Ағадойдуны көміскүр ұлу сәдеге күйбіні қорсын бойыттары. Тылға күйіні уған сыбыттар аттара ұннылы соға. Ура, товарыстар, ура! Мананы күйі сеттуын сетті сылғаранын мұйда парат түміктенер. Айқал болуын есері ветеранларғар.
Үт жады жоммут. Мақтала еқа күнді